nimbasima ntine bugaciro ninsima abeshongozi abaryaha abutwinaha n'abaryoko bari mu drive nangwa n'abaryoko bari bagezeho kugira itafari bayongera ha Rasta Charz ahubwo kuba kugira ikintu cye cyatekaho kandi akamanya ngo emyaka yone yamaze no kweshongora abira atarukora busha no manyo nishoye yo kubanzana ndakutebereza kubi kandi nategwa kupima manege itwe ngaba sponsor kandi wajwicara aba sponsors ubona bataryaha nigenda kwashwaringa Rasta Charz ngo tukaza kusponsoringa twihira mutama tine watujemere aba ba sponsor bona bo inaha chati n'abantu abatwiraho mutawuni kandi abintu kumanya nka DBC we yakira university yanantera kasimu yakiraho aba Z fashions banjana ngo ekintu bakira muri bakijire TV West Radio West ekintu ko batwirena bachikwata mbe ninkureba Kanu's Report joint mungereza yagira ngo abantu igana barabanzo no mutugwempuno hata abantu igana barabanzo no kwate nyama akwa fina tino arayitugwirho omusho ya Charz abahira mizi orashyo neshpa ya mizi no funa ticket neshpa ya mizi kandi na Seru Motors azengora zine ninga yakaho yaremergo emotoka yo kumutwara umukezi leta ero mukama no wamanyana yo eraganise timu y'abantu igana barabanzo ne kubashashurira ticket so abantu abarubirizi ababushenyi abantungamo aba metoma isingiro kashari mbarensia na mbarenkuru abanyasite twene mihanda twereke aha university in mbarara abatakumanya university in na hantu hari ya center nore twaruguto warorga bushenyi no izira kimwe wano kutanga kutaho mutawuni yojoto munta university in iba kutano ikao woriyo muri mbarara yovuga high street ogende street otagiri washara munoza kuchira university in kandi nija kuba remyenda erukorekayo nepande erukorekayo nyenda kwashwaringa Rasta Charz ngaba sponsor ngustwija kurekerera mpake kintu cyawe cywire noreba nemigambere yanje ndi umuntu arukushasha kabe nari mu kitanda konka abuja muka sponsoringa no mutima gumwe najya ngunde kwa kurgayo jwe cyaraho batahiba njabo bona binagambo nabwecho ubwoba bwihemu kandi nyenda kwisuya abeshongoza bariyaha nangwa nabo bona batakizira mureke twatere hamwe ahabwo burungi bwa Rasta Charz hatero Charz nchakare niwe n'abanya media umuntu mo kumuriye no mukora umuntu takabashashura akababasa eche chimuriye no mukora nchakare nondi jarajirata arachikora kandi tukuza kusponsoringa Charz wota mu sponsorinze niwe ngomnya media umwana wa kamera aba TikToker buri muntu wena arikugeza kugira cyo yakwasaho aba gospel ntutegwa kumanto wa manyero mbindu keyo ninchakare korije mu mukamano wamanya mbe nakurebira mu cyaro Rasta Charz mbe ninkumanya konka ni sasa rabo bona bariyo umushija na tushabire shara tunagenda kutushekera echo ninkisazamu nko muntu omwichiriza umuntu wena urikwenda kusheka Bible nechigambaje ngo hariyo bwire bokusheka hariyo bwire bokurra mubasa kusheka hati ninchakarobe ni wanura kandi abari kugamba kugwa nacinga naca bagambireho tine muntu wena arikubasa kugwa atemerire uwano tegatenga ngo haruru kuzagwa naija gwabo ko babira yemerire tokago tazirota utemerire konko kugwa twija kubaho abo kuba mwaguma mukwatanise muti ngo kumkwataganise numuza kubasa Western Union nanga Western Region age nabwecho nimpega Rasta Charz na timu yawe kugira ngo nyencha kare shinda kubasa gambo ba sponsors bona banyashwaringa nguno bazako hari yo mu drive yawe so nkamukama no wamanya emotoka zona baza kuzimarayo nchakare zikore drive kandi tuzakuhereza ona na picha 20 zo gukora drive so no zakuhereza timetable turebe ngo twakwata aha kintu kintu naraba aha mwanya ogwa university ini ekishane kiruko abaryoko abari kutureba ekintu cyahire nangwa nabo abatine borarombara bo bize nchakare kama nomanya nayo kubaraza nabwecho mwebare munonga akwa fina amizga yo gashiraha kandi abarize no bafutanga kunywa mizi Kanu's Report joint barise mukama nomanye baraze Rasta Charz abeshongora tyecho twatanase and can okusima all the media houses present
twashemerwa mnonga buzima kwija kwatagana ni two muri Eki niyo last conference turumu turi kutebekana isomo ku rugo rwa mukaga rumwishongozi mutayi wito bakwita Rasta Charz nyoko mwishongozi Prince Exit inza kweta beshongozi bona abinji tubinaha abandi baciryokwe baryakwija nani nyenda urna nko twatense tukagira ngo tsa kujeka Rasta Charz Chirunga. Let's come one, let's come all to support our legend. Abokuba ebyakorire music industry ya Western Uganda tukabigamba ngo byawayo atu inspiring ngira bingi turyo mu industry ahabweye. So ni mbeta mwije tumujweke Chirunga nko twatensize kabeshongozi ba Burenge Rizoba kandi ningambira abantu bona okokwe ahimuri obanorga kabare obaryo wa mitoma obaryo wa bushenyi obaryo wishaka obaryo wantungamo nimbeta mwena kurgeshonda neshonda nabari kampara mwena mutuje mwije buzima supporting Rasta Charz ahabukuba ece kintu kirabe successful cyaba colorful buzima ningira ngo neza kuba yabe ntandukwa nungi ahabukuba mukuru witu yaheza gukora kurungi nitwa abana bataba mu ryo migere batwakora ki twabona mahando murungi. So ni mbetera kimwe mwije buzima supporting Rasta Charz kandi kine kingwenda kugamba ekinaba nyenda kugambira Rasta Charz management yanje eriniwe kandi yangira ngo yagura tickets 10 aha show yawe ninza kuzikwereza twamara press conference yachikora kongera kusupportinga show yawe kugenda misho kurungi ahandi bantu mwe tuzaha amaju tushabire show ya Rasta Charz kugenda misho. I love you guys. Okay, we are just going to present a collaboration ohurire okugeza kwenda kugira ngo ni Western Uganda turugiye nitu tubabeshongoza bakosa kugira izina. So iyo ndio mweshongozi wa gospel and banyita brother Ben mwe naje kirabeshongozi ba gospel mwe nababurizi benjiri ito kinteki tukugira ngo ubundi ikintu tushongora sacura nane tuyo ne kintu cyo kutugita Rasta Charz numwe wabase kwemerera kareto music mu Western Uganda mwe tukirimo kwahura makandi wa gospel kandi wa sacura no turiyo muntu umwe kwenda kugira ngo mweshongozo batandikira music mu Western Uganda tumushagike abeshongozo bona ba gospel bona baruho mera simwe ba n'abasabiriyani buri mweshongozo bona kumango nayishongora gospel naija kubaru urunakoro mbwene nyongo waje kirabeshongozo ba gospel nyeta abantu bona bagize bona abakutuhagira bakwagira music wa Western Uganda mwije mutuhagire kozi naza kuba Rasta Charz nakuba yo gospel abeshongozo bona baruho kwenda kugira ngo Rasta Charz watandikireho umwoga wo kweshongora music mu Western Uganda tumuhereza amani tumuhereza ubushagiki nabandi abari kureba Western Uganda ubundi bakatwara nko turi nari bakagira ngo ubundi tukwataganisa bo basekora ngo turi abataba kwataganisa nisima abo bona abemere na Rasta Charz kozi one time nyonka tambaraho nawe konga Rasta Charz no mtu muhango mu Western Uganda kungura ngo mweshongozo bundi mutujya ngo tuveke Rasta Charz Chirunga ukashanga bamwe tibakijura mutibakiza mutingumanya mu mayisaki Rasta Charz nengo mampango no muntu muhango mu Western Uganda utusheme kubana nangwa akutwebembera twakurata niwe twakubentu buze vuzo katandikota tukurate tuta bituzahi kunga kungura ntutera nama bigatingu bakinga mbweno nani shamwena abagizi bitu nishaba mutwagire muje mutwagire taro mweshongoza Western Uganda tariyo twino sacura twino gospel yugo ryo muroko rije karusitamo mu kitebe cyawe ntuza kutanga shamunana injire tandike tugiburire abateze ba dance tutandiko mu mwazo za shanke mwibiri tudigide mpako mukasheshi bene mbeta mwena mwije mukama bampero muki. Okay, mutero garamani braza beni takweta hiti yona kubana basakora ki kweshongora ogo yakagukora actually ogo yakagukora akabasa kwereka abantu bona ngo runyankondo basika kweshongora kandi basakureshongora rukubiseho rukunywese nabamwe abeshongoza bari abakusinga twakweshongora runyankore. That's why ngwa warangu orimi orukuza kweshongora uramukagoro no runyankore okusinga. So kandi abo still twenda abeshongozi bita bato
respecting time actually echo nechi nchukuru munonga konga nyene mbalagandisa nye dakore konga buri mwana wena nakweshongora konko mu time yawe twine habajenyi twine abeshongoza abakuru akwate nkwasa kwato mweshongozi nankaka mweyo kandi nkateka arabintu bitakumachinga so na nyenda beshongozi mwena nimuza kweshongora konka twatobera kuba gishone yitu kandi celebrating Western Uganda na Rasta Charz ntero muranga abashubuzi bena bari mu town abashubuzi ba business man ba politician mwena mureka kumana muturonda ashaha yo bururu na muturonde muje mutagiri akwanye expecting akarukaza kwika kandi mugaruke muje mukoreki muturonda nogo mshayine byo gukora bingi munonga akishayine wo muntu kumanya ngari beza munonga mukama nuwamanya konka ya efereza at least yiza so nebi bigambo bice nsima mwenda ba media personnel kuba mutwino mbwire nkobu na buri muntu wenda atiraho mukono kureka ngo ikintu kitambara cyo kurunje munonga so twakuza aha kintu cha ebibuzo yakubaine kibuzo Karian nokti ambono handika ebibuzo ebyo and then Rasta Charz nakuba nabigaragami haba ari umuntu wena ine kibuzo cyo kwenda kubuza you're free to ask Wadeire moneta yambuza ngo namara obwire ukwingana ki ndikweshongora okweshongora necyoncho cye nahirwe ruhange kinazirwe naco sonka garanto munsi natandika kweshongora konka music kuza kugitahiriza kumanyango hati kugikora commercial ne 2023 ubutushohoza album yitu ya Grade so mbwenu hati ndi umwaka gwa 21 kweshongora yagarka yabuza ngo kugira ngo ndi legend nibaza kunzweke kirunga nichi ekintire aha meza yo kweshongora muri burengero wizoba ninye natangire bandi live band yabandize umuri burengero wizoba ekwetwa raise band ninye nagitandikireho kandi yarugiremo abeshongozi benji abutukureba barhabemerire bona bakaraba raise band umwana bacara kumbuza ngo nkabaye abeshongozi ba Queen Marioni ba Emire Chikazi ba Sister Charity ba General Gioni ba Rage bona abo bakaraba home raise band so nicho chikunyete sa legend kandi nicho kuza kutuma banjwe kane kirunga okay ekibuzo kindi show emiryango of course neza kwiguraho mukasheshe konga itu kutandika kweshongora ntuza kutandika ntiteka kutandika ashamunana necweka abo kwa twine abeshongozi bengi twine aba cultural dancers abataburizi twine aba gospel twine upcoming artists so twine kutandika kali kugira ngo buri muntu abase kutunga chance okutahamu ordinary ticket neyo mtwaro VIP ne mitwaro ebiri kandi table abona ba VIP table y'abantu batano ne mitwaro 50 so arrangement nko yemerire etyo okay ngaruka mbabatayibita abachituzi ashituzi kwemerera nitwe Soul Motors DBC Z TV West Radio West Victoria Sarin mukama nuwamanya Vision a Vision Group kanuzire pok joint of course nane abantu kandi hamwe na Aqua Fina amizi maronji goyine kunywa kandi kicuka kutambura kuronje mnonga injeru izoba bona ababurengero izoba bona ntagizire ntogu nogu ababurengero izoba bona nibaza kubabaro ncho nagambera na mention injira bamwe abakampara konka baburengero izoba bona umuntu karebe namanyango ayino mweshongozi owarukunda omuri burengero izoba bona nibaza kubabaro ni manyango abeshongoze aba buri yomwe ayine fans ayinaba aba kurasibe ayinaba hagizibe no inekeshongoro kimwe ayinaba hagizibe nco nabagirira ngo nzu yenda tutandike kare
kugira ngo buri muntu abase kutunga chance yo kweshongora abo kwa bishongoze ni binje bona baburengero izo mbaza kwa baro bore districts ezerhare na mbaranga let's say Kanungu Kasese za Kisoro ntaza kurgayo buri district naza kurgayo bishongozi babiri then aba ezeziterire abeshongozi bona bararujeyo nibaza kutunga chance nibeshongora sukurani niza kushabango kore program je kurango at least buri mwana arashyeho yatunga chance ya yeshongora. Okay, Friends kan nabwe na necurungi ebinko eshongora abantu nibabikunda wa the program nanaje manyaka jikwatanga misa yo mukereziya konka nasigaraje kunzi so konka hati of course obwiro bwinjo tukubantu eshongora na abaro habishongoza abandi ushanga wayishongore ebyeshongoro omweno orekera munonga na nabandi kweshongora konkerizo bandiza kubarire ryanje so niza kubanyine time mpango yo kubeshongora nkabeshongora buri muntu nanabagambire ngo buri muntu ayina bahagize buri cyeshongoro kinabara kukikunda so ebyeshongoro byanje byona niza kubyeshongora kuriye natandikire kwisiyana nehinda hati byona niza kubeshongora security echo security eruguruguru tuine bitongore bikukanka bina security agencies tuine police tuine aba LDU tuine aba UPDF tuine na babaunsa tuine na babaunsa so taro kugira ngo umuntu noza kwirarikira utemanya kasimu kanje nabaza kanyakora no security is very tight. By the way kongerana nari echo omujenyo mukuru orukuza kunjwe kechirunga ni minister wa ICT honorable Chris baryo munsi so echo think achigarantinga abo kubati nimba ntari program yo muntu konka ntumo expecting yakwara ize naba yatizire tugenda nicero. Okay echamuheru kinanyenda kubu events nyinzi tukora ushanga byo material abajekana bya kusisura mukuru ushanga lighting nayo tiyabonera because echo kintu kirime bintu bibiri aro Rasta Charz are branded any slight mistake mbasa kwantombeka kando shange twashenye abo bintu kebe so twantendo tangazemo our production iko emerire tukugumezamo production yerije mnonga buri kimwe kiriho stage nungi byoma bya live amatara na buri kimwe cyona kureka tena nabagambire ngo ntwenda tutandikeho kareho abo kugira ngo buri omwe abase kutunga chance. Of course haro abantu abari ya program kandi hariho nabana abarije bwija omwana wakarugoko yaruga akija akahikaho ubundi tutukumanya no kumanya ati nyenda kweshongora na niko nanimba hamiza anti ntuza ku making sure ngo buri mwana we nako basa kweshongora na arize kweshongora naza kweshongora konka tube tutireho program yo kugira ngo buri mwana we nako akura naenda kweshongora bije behandikise no kugira ngo nanka JK izinko mureba haha no abaye no mwuga gwo kwandika abeshongozi jeize na Sokoto mbebe no mwuga gwo kwandika abeshongozi bakashizimane byeshongoro byabo then bakamanya okuba kuza kweshongoro kuba kuza kuratana so ni nshaba ngo umwana ariyoko arikwenda kweshongora orarebe interview eji obase kuteresimu ninga kutushira urete byeshongoro byawe oyizo handikise ndiho nashe shonkeje nkakora CD of course no cover live ntsakora live tukuzakora bya CD asho yanje nkeje riyari kanu mchimanyango nyonda mbaga umuntu wa live so nyoni zakora live tinzakora CD. Okay tukendera na nishaba kasaroga ko teshara tinza kuba murungi homwe ako kaba idati ati sponsor ka to embere fast darkwenda kujweka Charz kirunga jobeho ubwire kuburika wenda kujweka wawe na warabo uwo darkwenda kuchimujweka ijobeho okubaho kwawe nukumahesa changarwe kandi ukorwa ndakujweka wawe
arabaho icya kabiri Professor Rumumba nagira ngo umuntu we nayakora ikintu cy'urungi kwetaga amarubwira kushobora iki yakora n'cyeshobora cyaze byakobakozere ebirungi nutubireba kandi biyegambera mwenti kwetaga ngo aguma gukora tiri ntabwo eco nimbahiga muje kandi twendana neshara katwecureze tshaka kama twakusima twakwebaza bwakire akutwamaraha no tukusimira abo bona bari mu ntebe kanisa zo mukoro gwa Rasta Charz